دەم باش زمان و ڕامان دیساژی بە ئاخافتنێن کەسێن خودیە کە دوورۆل دوارێ زمانی کوردیدە دەریان لەبەر گۆتۆبێژکردنا مژارێن گرنگ بەدکە vêcarêjî mêvanê me zimanzanekî Kurd e ji Bakurê Kurdistanê ye ew jî nivîskar û zimanzan Nezîr Ocek e. Nezîr Ocek sala 1961 li gundê Xomarê yê girêdayî navçeya Şaxa Wanê ji dayîk bûye. Xwendina xwe ya seretayî heta dibistana navîn li Wanê xwendiye. Dibistana Amedayî li Cezîra Botan xwendiye. Piştî vê derbasî Sûriye bûye. Li wê derê li zanîngeha Şamê beşê ziman û wêjeya Erebî serî kiriye. Di sala 2002 de li Stenbolê di Enstîtuya Kurdî de perwerdeya zimanê Kurdî dîtiye. Di sala 2004 de li Wanê di fêrgeha fermî ya zimanê Kurdî de perwerdeya waneyên rêziman û wêjeya Kurdî daye. Sala 2006 di avakirina Kurdî dera Wanê de cihgirtiye û ji wê demê ve heta niha di nav xebat û lîkolînên zimanê Kurdî de cihê xwe girtiye û ev xebatên wî hêjî berdewam in. Li ser ziman, folklor, zarok, dastan û wêjeya Kurdî nêzîkî 20 pirtûkên wî hatine çapkirin. Temaşevanên hêja niha mê biçin cem hevkarê min keremo û mêvanê me hêja mamoste Nezîr Ocek. Fermo. مرحبا هوال وگرین هجا میوانین عزیز و خوشویست تماشاوانین دلوان بری هر تشتی و حمیب سرچاو و سران راتن و مخیراتن بر اکرانین ما و مخیراتن اکران کرد شوپه و مخیراتن برنامه زمان و رامان به برنامه کدن پیشتی هفته کدن عمل پیشبری ونه هیدارم که برنامه کی بدلی و به وکی همو برنامه آن ایروجی میوانه کی منی گله کی به قدر هیا زمانزان و لیکولینر ماموسته نزیر الچک میوانه من سیدا سر من سرچاو امراحتی جلس باز اجی جبو و کداوه و خبات ویا و سرکتی رومت سپاسی خو پیشکش ود کم مالا تاوا به امجی گلک شادن کت ایرو لدیوانا کرد شوپی و ته او زانیاری خوی وکی زیر به مره پارو بکی مالا تا هزار جاری آوا به ما مستجان ام دست پی که ده بحث خبات انت ین زمانزانیه بکن یعنی خبات انت بیتر لسر تکلیین دنابرا زمان کردی و فارسی یعنی رزمانی راستنویسی دوی واریده تگله گله خباتان کریه کوک زمان کردی و یا فارسی نیزی هون یعنی جهمان کوکه نه تو دوی واریده کاریج مرا چه ببیشی ماست بله سرچوان براستی زمان کردی و زمان فارسی کوکونه یکه هر دیجی زمان بش زمان اروپی نه لی هر زیده کردی فارسی نزدیکی هفدونه کردی و فارسی همه بیجه پیشا میلادی 1500 سالان به هفت رجیان حتی روجامه ایروین هاتنه ببخشه یعنی اف 3500 ساله کردی و فارسی دنوا هفده رجیان هاتنه لی تشتا گرینگ اوه کمرو بیجی گلو کیجوانا پیشی زمان پرورده و زمان ادبیات بوده کیجان پاشی بوده زمان پراده و زمان ادبیات اوه پر گرینگه وکی که هنچ زانن زمان کردی زمان فارسی جا آلی پراده و قدیمتره و کهونتره لی پیشتو که مدان اقتدار خواهون دا کرنه دستهلادار بونه فارس پرس و دمه هیدی زمان کردی پاش داده مینه و زمان فارسی پیش داده شه لعب هر دو زمان سرکنه گرک زمانزان یعنی هنگ زمانزان که خواهی زمانزان زانن دویجن زمان کردی زراوه زمان فارسیه اف آنگاش تا کدکن جبنی و شاشه لورا تایبتمندی زمان کردی و تایبتمندی زمان فارسی هر دو جهنه اگر که زراوه فارسی با زراوه که همه زراوه یکه بله لی که زمان سرکبل کوکاوانا نیکه و تایبتمندی اوجی نیکن با نمونه در زمان کردی دا زاین تایه لی در زمان فارسی دا زاین دینه در زمان کردی دا توانک هیا لی در زمان فارسی دا توانک نینه مثلا مینک از بدنوکی توانک کتبیجی حسب حسنی امزانم که او ایا داوی حسنی هاته توانگه لی دما کت فارسی دا بوجده ده اسب حسن بیجن یعنی اسب حسن یعنی توانگ وی دردا نینه لی قرطاف و قطانده که هیا اسب حسن
زمان تایبەتمەندیە دیگه زمان کردی وەکی کۆن زانن قەرتاڤگەرە زمان فارسی جی دوێ هێلێدا قەرتاڤگەرە یعنی قەرتاڤا کوردی hem pêşa peyvê tê hem dawiya peyv de yan paşgir dijî navgir heye ev rêbaza hene di farsî da jî heye lêbere tewang û zayent di farsî danîne ev taybetmendiyê zimanê kurdî ne berveşendê zimanê kurdî zimanekî sereke zimanê farsî zimanekî din sereke lê heman malûbatê ne malbata wana pismamtiya wan heye pismamtiya wan heye ji qedîm ve heye hem erdnîgariya wan nêzîkî hevdiye hem têkiliya wan bi hev re heye hem aliyê siyasî û bazirganî wek din ve wan din jî têkiliya Fars û Kurdan ji qedîm hetan he bi hev re hene. Belê. Mamoste mesela di nava civakê de dema em diaxivin an sohbet dikin hin peyv dertên gelek wekî te got gelek kes bêjin ev peyv ya Farsî ye ev peyv di Farsî da heye nizanim çi İranî bi kar tînin û her wekî din gelo normal e ku peyvên me hemû nava hevket bin Farsî jî dibe ku dihan peyvên Kurdî bi kar bînin an jî du sê peyvên Farsî ket bin nava Kurdî dunya xerat be ne yani ku em me got pêşene em cîranê hevin têkiliya me jî hev re xurt heye merov nikar bêje ev peyve hene ya Kurdaya ku Kurd bînin Fars jî nikar bêje ev ya Farsane em jî kartînin ew jî kartîne bu nimûne ku em hejmarê xwe dibêjin em bîne 1 2 3 4 heta odîtir Fars jî heman hejmarê bikartînin yani peyvê me û yê wan têkil hev bûne lê em nikarin bêje ev peyv sadî sadiya Kurdan ay sadî sadiya Fars e em her duyî vê bikartîne ber ku em jînarê hevdine em ser yek tanûrê cihê bûne berçedê malê me her duane normal e yani ku em jî peyvên wan bikarînin êwan jî teke gelek asayiyat teke gelek asayiyat tişte hene belê mamoste wekî kurahî wekî bingeha zimanê Kurdî li gorî te li gor zimanên rojhilata navîn zimanekî herî ji qedîm ve ye hempayê wî mirov dikare wî û kîjan zimana bide berhevdû ne zimanê Kurdî zimanekî gelek kevnar e hatta gelek kesên ku zanîse zimanan jî wekî profesorekî Tirk heye Celal Songir dibêje zimanê Kurdî maka hemû zimanan e li ser vê jî min lêkolîn kir min pirtûkekî ya Ebu Ala Mewdûdî ku xelkê Pakistanê ye em mirov he kesekî gelek zana ye û kesekî gelek xwedanwicdan e jî nêrînê wê jî heme objektif in yanî bêalî daxîve bêalî dinivîse ew wiha dibêje dibêje zimanê kitaba wî ku jêra bîne tefhîmul Quran tefsîre 6 cilde di vê pirtûka xwe ya ku ser Quranê de nivîse derbarê Nuh peygamber de dibêje zimanê Nuh jî Kurdî bûye saet xweş yanî çawan dibêje Kurdî bûye ji ber ku dibêje navê wî ne Nuh e navê wî di Sümeran da zî û Sudera ya navê wî li rex Akadiyan jî otinan pîş dîme Nuh wata wî çi dewra Nû yani dewra pişt û tûfanê dewrekî Nû dest pê kiriye berê çendî wekî sifatekî hatiye bikaranîn ew sifat ji Nuh re bûye wekî navekî lê di rastiya xwe de ew bi xwe jî bi Kurdî axiviye belê rastiya xwe de bi Kurdî axatiye zimanê wî jî Kurdî ye heta tiştek din jî heye wiha jî dibêje adem xwe jî ew kesek ku em jî re dibêjin adem bavê mirov hene navê zarokê wî jî ku Quran jî dibêje Habîl û Qabîl as navê û ne Habîl Qabîl e navê êkî Havil e yekî Qavil e belê Havil ew kesek ku xudan tertîb û kêrhatî û evde Qavil kesek ku wêraniyê dike xirabiye belê mamoste di zimanên Sümerî de yan jî ew ji wê derê ve mesela dema behsa Sümeran jî dikî yan zimanê Sümeran jî dikî têkiliyên Kurdî û wî zimanî yan wan zimanan çi qas belê ji xwe Sümerî bingeha xwe da Kurdê Zagrosê ne dema ku erd başûrê Mezopotamyê ku qeş hat helê diçe erd wê derê zoğa dibe hêdî mirov hewzê mirovan grûpê mirovan deste xweşçiyan berdane başûrê Mezopotamyê li wê derê ciwar bûne û axal wê derê jî gelek berdar bûye û têkiliya wan ge axê wê çandiyê gelek pê da çûye aliyê jiyanê ve çi piskirêkê wan nemane ev ji ber ku çi piskirêkê wan nemane dest pê ev îcadkirinê kene ka em çi îcad bikin ji bilî xarûn ve xarûnê çi îcad bikine
اوان جامبرت هنه او گلک پیشداشتوی بود آلگی زانسته دا نویس ایجاد کرده نویس آوانجی و دمه بزماری بود سر بزمار سر بزماری بود لبله بنگی خدا کردل او خواه ندگو نخواه مثلا ندگو نخواه سومری دگو نخواه کیانگر ناویان کردی کیانگر کی قراله انگر جی آگره و که مثلا گلگ ناوی کردی وحنه مثلا کی خسرف بله کی مثلا قرار خسرف روژه او قرار کو مجی و که روژه پیشا گله خواه رانایی دکه ایجی کیانگر جی دوی واته او قرار نوانا آلگی زانین دا آلگی پیشنگی دا پیشا گله خواه رانید کرن هم آلگی آبوری هم آلگی سیاسی هم آلگی دا پیش دا چوبون بواش قرار خواه دگونه کیانگر بله و ناوی هم خواهی کیانگر بوا ناوی سومره لی اپای وکو اندوجین سومران گوتنه آکادیان هاتیه آکادیان گوت ناویان کنه سومر کنه او کسی که چیرو که خواه تشت خواه سر گوران سر هستیان سر دبکان نویسینه جوان کسا را اون ملت را گوتنه ویگل را گوتنه سومر واتا وی اصنده اوه بله ما مستوی که کیانگر آنا جی در روژا مده جی هم دبیشن کرد زاروک آگرو روژه نه وکی که خسرف کتا گوت وکی زاروک وکی قرال روژه یعنی تشتین کش روژه دگره کیانگر جی کم زده اوه یعنی قرال آگره و زاروک یعنی کردشی بخواه زاروک آگرو روژه نه از تشتای دیج بیج بیدره گلک پایوین کو سومرام کارتینن و کردیا منها مدانا برهده او پرتوکایا من یا دین و میتولوژی دا من روبر هفته کرده پایو کو امنه کارتین سومراجی کاری نداره مثلا ما گویی برا اوج گونه برا ما گویی ارد اوج بینه ارد ام بینه دار اوج بینه دار ام بینه باران اوج گویی باران ام بینه باپیر اوج بینه باپیر ساعت دوام که پایو ما یوان هایی کتروبر هفته که کرد مین سومری کاری نداره کرد مین ها ایریا ایوه روژه داجی همان پیواب کار دینن ولی سومری جی باپیرن منه کرد که ما مست امنه که هدی بمشنو و با آخرین ما مستجان نها از تشت کدن مرکم نه دمکی تیدریجه کت لسر رزمانا کردی و راداکسیون و راست نویسی و تگلک پرتوک چاپ کریه گلک خباتن دب تایبتی بلکه نزدیک 17 پرتوکته تنه جوشان خانه 30 تاوی درکتنه دوی واریده گلک خباتن تهنه در روشا هیده مثلا کم زده سالم بلکه 205 پرتوکین کردی ادی تنه چاپ کرن و گلن پریل همو وشان خانه کرد دمام لیدنر لباکور کردستانه تجوی حالی ممنونی گلو مثلا میا راست نویس گرامر ده چه حالی داید چه آسته داید گلو حال کنا امتدان گوره سال میم پیشان ها 20 سالان آجی 10-15 سال پیشان ها روشا مایی رو گلک پیش کتیه جبر چه پیش کتیه جبر که نویسکار کرد کسی که خواهی که کرد زانن ایدی بکردن نویسن لسر و رازنویس گله سری خاطرشینن او ایشان دنجی یعنی بنگه که هاتی آواکر همان ایدی زمان کرده آلی رازنویس ده به زمانی که هفار همه هر کس به هیله ده هم فکره بلکه هم پایون مهنه که هم بیجن چند آوایانتی نگوتن لی او نگرینگه یا هر گرینگ کنا و گلت مثلا هم بیجن پایوا وکی وسا آنجی ولو وری فلان اوه هنه پایوی وساتینا بکارانین لیا گرینگ چیاد ویدری دا گله کرد کی جان و پایوی خودان شیوه جهه کی جهرمه آنجی گله هرمان کی به بکارانین دوی ام جوه بنویسن میناک امه بیجن ولو تنه منطقه طوریا دا تیب گوتن لی پایوی وسا همان کردستان هر جهه که دا پیوا وسط نویسن دوی کن نویسکار کردی نه وک هریمی و گلنپری بهزرن کی در او پیو زیده تیب کارانین گلنپری و چی بید و کاربینه و چیتر بر نه وک دیتر زمان کرده عالی راست نویسه دا همان گلک زمان ترکی جنه پیجاز شد لی دبی به پاراستن جنه وسا یعنی دما کن بیجن وسا ام دبیجن وسا نه کاری من دبین وره دبین ولو وانیکو گلک یعنی پاراستنا وان پیوندن و چه چه برده ما مست او دبی کو به پاراستن یعنی وها چه به پاراستن هر هرما کو نویسکار جی در کی دبی وان پیو خود پرکی خدا کاربین ده کو اوندا نبین
چما جبر کو دولتمندی گامه زنگینی گامه جبر کو زمان کردی زمانی که پر قدیمه لگور ادنگاری جه هم پای هنجان هاتن چیکن هن جه دیتر او پای نای بکارین لدوی اف پای بین پارسن ام جیب پارزن حتی ترکیه خود جوان پیوام کار بینه بله ما مستنها لباکور کم زده ایدی استاندارتیزه کی چه بویه یعنی کردکی لسرحد جی دما پرتوکا خود نفسینه کردکی لخرزان جی یکی عالیت توری و مردین جی دما پرتوکا کی بنفسینه چکو ایدی وشان خاینین کردان جی کم زده لدزگه کی دجوین به حدود شورن دشونا ام بجن داویا پیوده دشونا کو بجن ر گوتنه جوری بلا رابع ایده هدیدی استاندارتیزه کی شد به و دشوناوی دال هنجیان دوی به و آن مثلا هند بیشن مثل فرهنگا جلادت تد الفابیا جلادت بدرخنده دبی پشتی یه اینای تدی نها گوتن اودم بلکی وسابه نها لگور هند پیوان مثلا چیه یعنی دوی واردا روش چیه او استاندارتیزه هدی چید بات تجوی حالی ممنونی گلو وقت زمان زانه کی والا از نه دوی اویدا بجیم مثلا د کوریدا وکی هود زانن الفابا کوریدا تیپ دنگدر هنا تیپ دنگدار هنا لسی سه تیپ میه نیو دنگدر هنا وکی ها و یا و اف تیپ هنا نیو دنگن گوت تیپ که درج وکی ایه بینی رخوه تو هم ایا کمی و درج دانی سر و هم جی مثلا و پایویج کاربین دبه دنگه که نیو تزانی و بسا و دمه پر درج بی کار زمان زانن چه هندی کجا می دوی زمان حسانتر بکنه بله شو لازمه بزمان ملت دوی کو فهم بکنه ها ساعت خوش از وید بیشم زمان گل چی بی دوی که او بی پاراستن جبر کو ام نکارن زمان خو یعنی جیله که بو سال تنگ زمان خو بکن کو نکاری خاناف دا بلوینه گل چی بیجیتن گل چام بلیو بکرد ام جی دوی که گوری گل خو بنویسن گل چام بپایویتن چام پیوان بکارتینه ام جی دوی و روازه کاربین ما مست اگر کو ام بکاربن مثلا زمانی کو مثلا از بخوا فرقی نیمه دما کو از نویسی خود نفسیم دما از پرتوکی خود نفسیم از لوی تشتی پر مقاطعات بم دقت کم کو دما از و پرتوکی بخوینیم دیا من جمن فهم بکه او گرینگ زمان ملت از خازم یعنی او روش د پرتوکی مد نویسکاریا مدر نویسکاریا باکور ده او روش چه حالی دایا گل نه تشتی بهای اگر کو نویش حتی نویس جداتیا و امیجن پرتوک حتی پرتوک جداتیا هن پرتوک لگور زارو کانتی نویسانن دبی پر حسامن هوا که آن کرد بن و پر حسامن زمان که جبونا گل بیب کارانین دبی زمان گل بیت نویسین لی هم مثلا مجار هنه که مجار اکادمیکن دوی که اوجیل گوره ترمین تکنیکی بیل کارانین و آوی بین نویساندن اوت همون زمان آداجی تشتکی دروازدار تیب کارانین بله ما مثلا زمان اوه د کردی در روشا وی حالی چیه مثلا تريمن طبي هنا تريمن حقوقي هنا تريمن وكي بيفين امبيشن جياي و يعني جلك دفان وارندا ماتماتيكي وجيومتري وجلك تشتندن دفان وارندا قالوا خبات كيم منها يعني مروفت كانت في وارده تشب كجبولي كولينرين كورت تشد فكري دبي كود به هله دا كوميسيون بناوا كرن كوميسيون حقوق جدا بناوا كرن يه زمان يه تيجهن زمان كو امبيجن د كوريدا او تيجانينا نو تيجه كي با افرين چيگن دبي كوميسيون بناب كرانين او كارن به هله دا بريار بدن امجل گوري بريار وانا رومت جانبي او پيوام كاربينه از ميناك بيجم من سر چيبونا گردوني دا من پایوک نهب کارینو در پرتوکا خواهد دین و میتولوژی دا مثلا لاتینی جرا بینه کوزموگونی کوزمو زنه وقتی گردونه گونی جی معنا بونه بله من زمان اول نری زمان می کردیا کevin پهلوی نری ملی نری پایوا ده معنا بونه دا میجی ده گردون نویسی یه کوزمو ده گردون یه پایوا کوزموگونی دا من ده گردون نویسی میگه که حوالن خواهی که سر زمان تخابتن وارا تیکلی دانا میگو از پایوی که وها کارتینم جهوه پایوا لاتینه هنچید بجن
تفانجی پجراندن کو دوی کو پای کی پای زانستی داد تشتی کی به وکی ماک اوه یعنی ماک دی بله خوش بله ما مثلا دوی وارد امروز کاره چه خباتام بکل گوریتا مثلا سازوی دزگاه می کرده یه زمان انستیین مهنه یانشی دورده خبات بخواه نبدله منه یعنی از بیشم هیک کیمن نکو از وکی رشبینی لیدنیرم مرف دکاره چه بکش خیلی کمیسیون او بها از بیشم یعنی من گفت یعنی کمیسیون شخوا دوی کو ببینه وی کو هبن دوی کو تکیلیا نویسکارن کرد زمانزان کرد روشنبیر کدی هر چه پارچان تیک هبره ساعت خوش پایو کو انوی داره داب کار نه این باشر کاتینه امواجی بین بگونه جی بکن پایو کو ام بکار بینین او کارینه ام جوارا بیجی او جی بپجرین پرتوک خدا همه تشت خدا کار بینه دوی تکیلی هر چه پارچان این زمانزان وانا و اکادمیسین وانا و کسی دیتری که سر زمان خفتن تکیلی که خورد هبه و ام دانستاندنه که ناو هر چه پارچان دا چکن ام زمان خود وهره دا ببخن زمانه که هف ساعت خوش ام دکارن ببن پرکی دنالبرا هر چار پرچین ولات خدا وکی روشنبیر وکی نویسکار وکی کسی که چاندره علاقه دارن لب تایبتی مسئله از زمان دا چونکه هری زیده تشتی که موان دینه سر هف عرده و زمانه آخه مایه و زمانه مایه ام دکارن ببن پرکی بله ام دکارن ببن پرکی اگر که ام وکی رخصتن خواب دینه هفته امتحان بنا پرگ نوانه هر چه پارچانده امتحان بنا پر دوی هیله داشتی اگر هند خبات هاتن نکردن وقتی گویی تیرانا کردن دوی که خبات ما هیچ زیاده تر بن ام خبات که دولمندتر بکن اما جبه که ام بنا زمان ما تام به زمانی که هفار دوی که الفبا ما یک به ساعت خوش او مسئله که مهمه دوی که رزمان مجی یک به دوی که فرهنگ مجی به یک بونا الفبای یک بونا رزمانی یک بونا فرهنگ دوی که یک به اگر که هر چه پارچان ده هر سه تشته هبونه یک تجاری ام زمانی دی نامره اوش مرنه به تمامی خلاص به هیویمه ما مستجر مالا تا آوابه او چند دقیقه ما در هنر مد بجا ما چند دقیقه از خوازم داوید هنی که بحث خبات انتبکم نها تل سر گرامر کردی لسر راست نویسا کردی لسر تگهن اوه فارسی و کردی کو تکلیه وانید نامره دا گله خبات انت چبونه بچه که بحث خبات خود که پرتو که انت شکرم خبات من سالانه که دوی هلی دا خبات من هنه دوی اویدا من پرتوک رزمان یا کرمانجی نویسیا پرتوک وگی اینجا یاد پجراندن پرتوک رزمان کرمانجی زانینگا وانه موشه و بینگوله دا وگی پرتوک درسی تیپ کارانین ایجی ادبیات کردی که او پرتوک نهار بینگوله وگی پرتوک درسی تیپ لزانکویا بینگوله بشا کردی بله بشا کرده ایجی کوبانه وگی زانینگا کوبانه یا ادبیات تی کارنتی خواندن دوی هیله دا اوی معنی ایجی زمان کردی فارسی من گرامر اوی چیکه من هفته روبر هفته کنه یعنی که کی زمان دولمنده کی زمان جدی دولمندتر اوجی من پرتوک خدا بکارینا دیا من جهتی وانجی بکارینا دن نویسنا و تشتا کد گهنه هفدوجی من اوجی بکارینا دیا جمعه ما پیشان هجی گود زمان ما ویوان ام برای هفدون هفدون او دیده وقتی من فارسی چند پرتوکی وارگردانه با کردی پرتوکی سامد بهرنگی کجوانا زارو کن نه پرتوکی وی من زورادانه کردی و چند ساله گله جهان جهادانه بلاف کردن و زارو که کردن دمات خونه گله کیف خواهی جد بند وقتی عربی جی من پرتوکی وارگردان چکریه پرتوکی سر زردشت گلو زردشت پیغمبره فیلسوفه بله من سر وقتی یعنی نام پرتوکی گلو زردشت پیغمبره چما وقتی پرس او نوانه گیکو د خوینه یعنی خوینه ری و پرتوکی دوی کو بردیا برده کنی زردشت پیغمبره آن اجبر کو من کرامت زردشت معجزات زردشت یه موسی پیغمبر یه محمد پیغمبر یه یوسف یه پیغمبر دیده روبر هفدو کنه
اگر موسی به معجزات پیغمبر و او معجزات یه زرده جایه عینی یعنی خانده یعنی یک بخوینه خوینه کاری بریاره بده کانی زرده چی داشته ساعت خوش به مجال انت گلک گرینگ جبو زمان گلکی مهم ما مسته یعنی دما کو مثلا تو دبیشی زمان فارسی گلک از دبیشن زمان فارسی یعنی کردیج فارسی ته و نزانم چه تا بلگه کی دانیه میدان ورن اجوره بلگه زمان هر کی سری خویا ل ام اسمه مردونج او هند اوروبی گروبا ما یکه ام نزی هفدونه ل زمان ما سری خو زمان کی گوره و دیروکی یک کردستانی işte dince haya deve ku nivîskarê me yên Kurd klasîkên Avrupayîyan wekî Almanî, İngilîzî û Erebî Tircaniyê roşilata navîn wergerine zimanê Kurdî ji ber ku werger zimanê me dewlemend dike. Saet xweş. Peyvek ku tu Erebî da Farsî da an jî Tirkî da dibînî tu lê digerî ka ew peyv Kurdî çi ye tu peyvekî tonî cihê zimanê me bi ew ê dewlemendtir ew tir bî. Berê çendî divê ku nivîskarê me aliyê wergerî da gelek Türkiye'nin klasikên dünyayı wergerine zamanı xwe. û divî warîdez bawerim hinek kêmasiye me heye werger edbînim werger kême werger kême gelek kême. Wê demê em ji bi taybetî wan kesên ku zimanên biyanî bi taybetî zimanê İngilîzî û Farsî û bi taybetî yên Awropî û belkî ê Rûsî ê ku wan zimanan dizanin em ricayekê bikin bi navbenda ewa bernameya me ya ziman û ramanê temaşevanên Kurd Shopê ra em bêjin em rica dikin win li ser vî warî hin karûbarên mayînde bikin. Ez jî divê nêrînê da me ez jî mesela hêvî dikem ku nivîskarê me yên Kurd ji bo ku zimanê Kurdî dewlementir bibî, xortir bibî divê ku klasîkên cîhanê wekî roman wekî tiştên dîtir wergerine zimanê Kurdî ku zimanê me xortir dewlementir bibî. Saet xweş be. Mamoste tu ji Farsî jî wergerê dikî, tu ji Erebî jî wergerê dikî û tu Kurdî û Tirkî jî dizanî. Saeta te xweş be. Mala te hezar carî ava be te şeref ta bernameya min ya ziman û raman û temaşevanên me yên Kurd Shopê. Mala te hezar carî ava. Ez vê xebata we gelek keyfxweş dibim û ez gelek serbilindim ve hevalê wekî we ku xebatê wiha dimeşînin bajar gund gund navçe digerin li ser vê rûmeta mezin xebatê dikin bi rastî ez gelek bextewar. Mala te hezar carî ava be. Destê te maş dikim Xwedê emrê te bike hezar sal ji bo zar û zê çê Kurda. Gelek spas. Mala te hezar carî ava be. Temaşevanên hêja hevalogirên ezîz temaşevanên Kurd Shopê vê hefteyê jî mixabin em hatin dawiya bernameya xwe mêvanê min mamosteyekî gelekî bi qedir gelek hêja û zimanzan mamoste Nezîr Ölçek bû li bajarê Wanê li vî bajarê xweş em li pêşberî we bûn. Hêvîdarim ku bernameyekî gelekî xweş be min gelekî jê sûd wergirt û hêvîdarim bi dilê we be. Heta bernameyeke din ya ziman û raman bimînin xêr û xweşiyê de. Ev dem û her demê we xweş bin. gelek spas ji hevkarê min kerem û mêvanê me hêja mamoste Nezîr Ocek temaşevanên hêja xeleka me li vê derê bi dawî hat heta xelekeke din ji bernameya ziman û raman hûn bimînin kêf û xweşiyê de.